vrši preprodaju karata. Kad nema karata, možete se sudsko obratiti od Kina, Igman, preko Kina, Kumrovec, Radnik, Sutjeska, Romanija, sve do Kino Klobre, još hvala vidi da snima. Kina Klobre, ali to je slično u ljetnim mjesecima. Još vidi da se snima ovdje za televiziju. Kinematografija je opala naglo jer su miševi... Ima kako nema, dečko, zatim. Kinematografija je naglo opala od kako su kupili miševi video i onda Raja više ne ide u kino, pa je u sutku malo manja 20 milijuna, izvolite dala, dečko. 20 milijuna? Kako ide valu, jesi ti zdrav? 20 milijuna? Po 15 milijuna od 10 kila, hajde beži da. Hajde beži da se snima za televiziju, hajde beži da. Kinematografija je opala naglo jer su miševi pokupali video i onda su svi ostali, naravno, koji zaposleni, mi koji radimo u kinematografiji, direktno ili indirektno. Karata, imaš karata. Nile! A ja? Pođe si Nile, šta ima? Idi Bog, Nile! Imaš karata? Imaš karata. A? Đuro! Pa ja. Dom za vješanje! Pa ja. Pa Džeci, Đuro! Šta ima Đuđi? Kako je Đuđi? Imaš karata? Ima, normalno, dakle, valjda ima. Evo, parter lijevo, komada 2. Čoke, pare, ba, dječu, ma neću, ma nemoć, ba bježi, nema govora. Imaš 22. Ha? 22. Imam, dečko, za tebe 22, mjesto ko duša, izvoli. Svaka čast. Ajde, Bože, evo. Hvala, živio. Ajde, vidim. Hvala, živio, Bože. Vidim. Čuru! Stani bo nam pivu da popijemo. Ajde. O, predsjedniče! Šta si nam donio, predsjedniče? Svega! Šta si nam donio? Šta si nam Jorane predsjedniče, počasni stoj spreman u vašu čast. Molim vas da izvršite vatru. Svaka čast, svaka čast. Stop. A? Kako je bilo odkoda? A? Predsjedniče, Kako je bilo kod vas u Americi, druže? Treba je po sveta. Pa svega ma, sup, salami, cigara, debeli, vodka, svega. Izvolite, druže, predsjedniče, hvala za vas. Dobro došli. Kako je bilo? Kako je? Što tamo? Miran! Hop! Miran! Ima li šta za mene? Može da kreći. Ajde, kreći. Kad nam na predsjednik dođe, svega će nam donijeti, kročit ćemo nemilice. Sretom zemlju nazvati, kad na naš predsjednik